Selamat jalan mari Huamang deh, selamat tinggal mari Hami. Lekta duha Huamang anak sungguh dia di berlalu. Masih sepuluh rasa Hami. Ada tupu, ada nyaman. Saya mami amang na tinggal lomu, selalu na peparan nyamang. Manang di dia pe sude akapu para nyamang ibang aratuan nang diutaon. Saya makura sa masalah mamang. Dok tu hami sude akang gimu. Akai botomu selalu na akapu para nami. Tok mama kurasi salam dah mangna. Selamat jalan mari amang, selamat tinggal mari hami. Horas may tasalus na. Akang di waktu mulum sering kita komunikasi manang langsung kita antaran pak mata makatai tukta boro kita marcerita nang melalui hempok pena na trairon berdua makatai kita oras abang niku orasan dia baru kabar abang sehatan dia isi sehat dot sehat abang apa itu aing tukta puro paninggal homo di hami Jatuh nunun situ tuh hanami di barborak munabang dokter kami semua dia sudah mertigal atau anak semua dia apa usutku sehat doa bak sehat apa itu manakku doa apa pada waktu di berlaum jadi nggak dong be waktu tapi makata bena jadi masih donok bang tulung do lala paninggal mon tukta hilala do hulala akan di pemuda yomu tupe siadong dihita kaparsilisian rasa dilengon di pakatayon na English bata emosi iban yan markupukokko ala walo pilit pakatayomu alay di sude nai bakko na doy na marangi ko na dong do parkuturon adong di hadameon adong di hatabuan adong di asusaran itu bakko na di amuluanon itu bakko na isongoni tak boto sisongon dia bisidonok ko bang be alay di sude nai Arsa ni roha nalong dia pedi hami buang mayabang tunggulang kakesala aku na ututup doon sa ututup na sa lilingon unang bese ingodi tulus mga tutangan ni siyam ni Tuhan ni Tuatay sak kumaniak ko gabi dilabung na asa gabi parjabar nuro sa lililing na dilabung tuata manumpa kasalap kami aka natinan kamu kanggim do aka buruta akya yana kota bertuaro kasi do nemu kato anak taon aka buruta aka bahuput taon kalmo itu akang lingkad doko separin biar dakangda nama gura-gura o di bakatayo mu takang do alayang ko di roham na burju do dak saruba rohamu tu bakatayo jalau rimangi jalau boy do nilai harohamu do tu panglahom kalau kamu bakatnya mudon takang arahami na jomana bisa lo abi sude akangim terlalu biarkan ia nak kotor do buruk jomana bisa lo sude maka takang lo sude maka anak kejap do maka itu kami ale dia rohamu naing manias ngono nang gikon naing manias ngono nang kaburukon ya nak kokon tujulan nyarion nak songonon maka anak emosi ho sering muruk ko sering tuami bakona do dia son mau alai dison Kuda kesalahan namin karena terlajur pekatayon namin na orang lebih pada waktu buang main. Aka persa itu penarong di pamatang namin sa loob na anggim nagkakiluarga ta sudah buang main. Ay dua main tutuan na sa anggim malum niyan tujulan na riyon maray pasok kami tinggal ko da bangda. Jadi silorok ko to. Di jolo amaho di budi mahami na tinggal homo sehat kami tinggal ko da bangda. Marhay pasok kami tujuan yon gajang umurnya kapaput tahun terlebih kapaput dia baru paturay-turayhon kapaputay da bangda so ni mga silonokku makurasi rohan akan nanti tinanggol natinggal mo muda so ni ma cab so narong begim lima isiara di wartokku bani gelo kami sendiri anggim
akangon tanumumi wa kagelik talu futa sangat sebut itu lah orang isi baba orang kami mereka kagelik tu sini futa tanumumi ma alaka langgar mulai bisa ada merasa orang orang buta tu deh Hamas itu atau dia kon manusia na tutu namin na rat alangan horoa di betu hatta na ikon atau po timuro panilok kayo yang kepikiran namin na bang iko sa rumah juga loh nasarong may pinahamit kang di jala itu harap rohan namin kendawa mi na rumu to mi kangim na lao